Nihin November ni thong ni kulali da ha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai AA Bochan in CDF-Matupi Brigade 1 ni Brigade 2 Hmunram a Ralkap an Sial Rakhan Shamtlai AA Bochan in CDF-Matupi Brigade 1 ni Brigade 2 Hmunram a Ralkap Sial nak an tua cha a Brigade 2 ni October ni somthum le ni Khat a Rianṭuantu cha achwa Hmunram Ngei tu Thlak nak tal lo in a hauman ni Ralkap Sial loading le sakhan sak loading in CDF-Matupi Brigade 1 le Brigade 2 karlak a Thlak nak an rak Ngei na in chu Thlak nak chu CDF-Matupi Brigade 1 ni azul lau tia Brigade 2 ni tlangtar chim brotherhood Chung Brigade 1 ni AA Thawng i Bochan in Brigade 2 Vokok Battalion Hmunram a Ralkap an Sial long selo in sakhan zong an tua cha a Brigade 2 ni du lo nak fak pi in tlangtar chachon nak siang in le byak in pol a AA le CDF-Matupi Brigade 1 ni hunma an khwar long selo in tol chung mi na tler khont nak tlai khi nak le kal phi kham nak zong an tua tia CDF-Matupi Brigade 2 ni tlangtar atu bantuk in AA Bochan in CDF-Matupi Brigade 1 ni atwa mi thil thalo pol hi angol zok lo asi a chun an huzul boi bai na kong a tuanvo an lak di lai tia Chinram Council chungtel CDF-Matupi Brigade 2 ni Ralkap nak atwa USA CNF le Chin Miphun Remdaihnak Rianṭuantu bu Tonnak an Ngei CNF upanha le Chin Miphun Remdaihnak Rianṭuantu bu CPRI chu November ni Khat a Indianapolis khwa e CBC USA zung a tonberua nak an Ngei tia Thawng kan thai chu Tonnak a chun CNF chairman pu jing chung le CNF Ramlawng secretary pu boilian mangshwe mi CNF palai bu le CPRI chairman Reverend Dr Byaklian thangshwe mi CPRI chungtal upanha an ital khau chu tonberua nak a chun Chin Miphun dau thlan nak a zaitinda thong chin in kan kal kho lai ti mi kong le then thek lo in hun khatte a zaitinda Chin Miphun hi kan kal chi kho lai ti mi kong irua nak an Ngei atu tonberua nak ni hin mai le Chin Miphun cha a thatnam nak ngan pi achwa pi lai tia an zum i Tonnak a atal mi kapni upanha zong an lung sangai ngai tia Chinlung media ni tlangtar Chin Miphun Remdaihnak Rianṭuantu bu Chim Peace and Reconciliation Initiative chu CBC USA le Chim Baptist Association of North America ni Chin Miphun karlak a Remdaihnak a nak ha Rianṭuantu ding a an rakdir mi asi Khat chung a SAC ni Mindat a bom voiceomsari le voicery an Thlak CDF Mindat Ralkap pali an thi October chung a SAC ni Mindat peng chung a Vanlawng bom voiceomsari le voicery a Thlak e CDF Mindat Ralkap pali ni nunnak an pek tia ni zan November ni Khat a CDF Mindat ni thaitar nak atwa October ni thairat a Mindat peng Sargip 4 a fighter jet panhi in SAC ni bom pali a Thlak e a thaijing October ni thai kwa zong a Mindat khopi chung a bom pathum pe thlai in a Thlak October ni kul ni ruk a SAC ni Waithwal Vanlawng in Mindat khopi chung a bom voiceomsari tiang a Thlak chap hi Vanlawng bom Thlak nak pola hin CDF Mindat in a thi mi le hliamma apu mi an umlo thai asilo asena in October ni kul ni sari le ni kul ni kwa a accident in CDF Mindat Ralkap pakhat a thi pin a adang CDF Mindat Ralkap pathum zong ni ramcha a an nunnak an pek CDF Mindat Ralkap pathum hi zairuang ada an thi ti mi fiang in an langtar lo October thachung a SAC Ralkap pol ni Mindat khopi chung a in somthum zong an khang tia CDF Mindat ni alangtar SAC Vanlawng Kahnak in Chinram a Ngakchia kul lakwatal in Minung zale pariat an thi Cang SAC ni Chinram chung a Vanlawng in Kahnak atwa mi ruang a kumthum chung a Ngakchia kul lakwatal in Minung zale pariat an thi Cang tia Chin Human Rights Organization ni October ni somthum a report achwa Chinram a SAC ni kumthum chung a Vanlawng in Kahnak voi zanga le voi thleinga atwa i bom voi thongkhat le voi zanhi le voi somthum le voi kwa athak tia CHRO ni alangtar SAC Vanlawng Kahnak ruang a in lau zali le somsari an rok ral i chu chung a chun chachon nak siang in kul le ni byak in kul lakhat si in paruk le Buddhist byak in panga an rok SAC ni Vanlawng in Kahnak voi zanga le voi thleinga atwa mi chung a Ngakchia kul lakwatal in Minung zale pariat an thi pin a Ngakchia kul lakhatal in Minung zanhi le somthum le pakhat hliamma an pu tia CHRO report ni alangtar atu October thachung zong a
Chinram Thantlang Peng Matupi Peng Mindat Peng le Kampalat Peng na a SAC ni Vanlawng in ka daw nak pe tlai in atwa tia thai asi